Lesson 2. Here's the dialogue for Lesson 2. Magaram will say it for you once at a normal pace, and then twice more, giving you time to repeat. Ready? Begin. Use. Useko. Ɗum Usmanu. Usmanu ɓi moye? Usmanu ɓi Buuba be Zainabu. Toye saare Buuba? Nda saare Buuba. Use. Useko. Ɗum Usmanu. Usmanu ɓi moye? Usmanu ɓi Buuba be Zainabu. Toye saare Buuba? Nda saare Buuba. Use. Useko. Ɗum Usmanu. Usmanu ɓi moye? Usmanu ɓi Buuba be Zainabu. Toye saare Buuba? Nda saare Buuba.